Ona učiteljica Smilja je stala ispred ploče i rekla je: Dico, danas ćemo učiti o Domovinskom ratu. Moram odmah na početku izraziti ushit, sriću i zadovoljstvo što je to ušlo u nastavni plan i program trećaša. Nikad nije previše rano da mi kao ponosni Hrvati usvojimo to gradivo. Onda je uča pljesnula sa rukama i pitala je: jel možda neko od vas zna šta je to bija Domovinski rat? Svi rulje u razredu su šutili i vrtili su se glavušama kao da nemaju blage. Uča je pitala: šta, baš niko? Onda sam ja dignio ruku. Uča je rekla: izvoli Robi. Ja sam rekao: jel to bija rat gdje su naši uz pomoć saveznika satrali Njemce i Ustaše? Učiteljica Smilja je mene blido pogledala. Onda je ona stavila ruke na kukove i pitala je: a molim te lipo, od koga se to čuje? Ja sam rekao: od mog dida sa Šolte. Uča je rekla: pa dida ti se malo zajeba, mladiću, bit će čovjek ostarija pa je mrvicu propuva. Ja sam rekao: sorry učiteljice, ali moj dida nije propuva. Uča je rekla: ok, ako nije propuva, onda je mislila na neki drugi rat. Ja sam pitao: na koji drugi rat? Uča Smilja je rekla: na drugi svjetski rat. Ti je rat bija prije Domovinskog rata. Ja sam pitao: pa koga su onda naši satrali u Domovinskom ratu? Uča je rekla: satrali su Srbe i četnike. Ja sam pitao: a ko su nam bili saveznici? Uča je rekla: Njemci i Ustaše. Ja sam zvantao se u Uču Smilju sa lakšom zbunjozom. Samo onda je moj drug Dino rekao: čekajte malo učiteljice, zar oni već nisu bili satrani u Drugom svjetskom ratu? Onda onaj Kane Šteta rekao: stvarno jebate, ako su naši satrali Njemce i Ustaše u Drugom svjetskom ratu, a poslije toga je došao Domovinski rat, kako su ih onda mogli imati za saveznike? Onda je Tuljanica Niveska uletila: možda ih nisu satrali sve, nego su neke satrali, a neke su ostavili da im poslije budu saveznici. Ona Nela Svinjogojstvo je pitala: kako su birali koje će satrat, a koje će ostaviti za saveznike? Onaj Rino Sajle je rekao: možda su im dali igrat na par dišpar. Učiteljica Smilja je 2 put pljesnula sa rukama i rekla je: Dico, molim vas lipo, nemojte komplicirati život. Ovo je trebalo biti jednostavno gradivo da skužimo ko je agresora, ko žrtva, a ne da sad tu idemo od stoljeća 7. Samo onda je ona balibanica Lidija uletila: a di su onda bili Srbi i četnici? Uča je pitala: kad? Balibanica Lidija je rekla: pa u Drugom svjetskom ratu. Uča Smilja je počeškala se po bradi i malo je dumala. Onda je ona rekla: četnici su bili skupa sa Njemcima i Ustašama, a Srbi su bili skupa sa našim Hrvatima, znači protiv Njemaca, Ustaša i četnika. Onda je mala Tejca pitala: zašto onda moja mama govori da su mog dida u Domovinskom ratu uhapsili Talijani? Učiteljica Smilja je okrenula se prema njoj i rekla je: Tejce dušo, didu ti nikako Talijani nisu mogli uhapsiti u Domovinskom ratu. Možda su ga jedino mogli uhapsiti u Drugom svjetskom ratu. Kane Šteta je pitao: a jesu Talijani bili Njemci, Ustaše ili četnici? Uča Smilja je podviknula: Talijani su bili Talijani, samo su bili u kompi sa Njemcima, Ustašama i četnicima, a to znači protiv Hrvata i Srba. Ona pederica Sandra je pitala: a jesu onda poslije u Domovinskom ratu bili u kompi sa Hrvatima i Srbima? Moj drug Dino je njoj rekao: a glupa si kad tava Sandra. Kako će biti u kompi sa Hrvatima i Srbima ako su Hrvati bili protiv Srba? Pederica Sandra je pitala: kad? Dino je rekao: pa u Domovinskom ratu. Kane Šteta je rekao: možda je po Talijana išlo sa Srbima, a po sa Hrvatima. Nela Svinjogojstvo je pitala: kako su bili koji će sa kojima? Jesu li igrali na par dišpar? Uča Smilja je zveknula sa dnevnikom po klupi i viknila je: jel više bilo dosta? Ja sam njoj rekao: ovo gradivo je za popizdi teško, učiteljice. Ja ne kužim ništa živo. Uča je reknula: zato što smo sve zakomplicirali sa tvojim didom i Drugim svjetskim ratom. Od sad se držimo samo Domovinskog rata i gotovo. Jel to svima jasno? Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje. Uča je podviknula: i da se više uopće ne spominju Talijani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti. Je li to jasno?
Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama. Vuča je rekla, ok, znači, vratimo se na početak. U Domovinskom ratu su Srbi i Četnici išli okupirati našu zemlju, a onda su, Dino je uletio, a onda su i Hrvati i Ustaši satrali, jel tako? Učiteljica Smilja je značajski se okrenula prema njemu. Onda je zarežala, otprilike. Ja sam uletio, za razliku od Drugog svjetskog rata, gdje su Hrvati i Srbi satrali Četnike i Ustaše, jel tako? Vuča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je, otprilike. Onda je Dino uletio, što znači da će u sljedećem ratu Hrvati i Četnici satrat Srbe i Ustaše. Vuča je iskobećila oči i zinula je sa ustima. Onda je tuljanica Niveska rekla, a zašto Hrvati uvijek moraju pobijediti? Možda će baš Srbi i Ustaše satrat Hrvate i Četnike. Samuča je na nju arlauknila. Niveska, kako je to nedomoljubno ponašanje? Za koga ti navijaš? Neću da čujem takve stvari u ovom razredu. Tuljanica Niveska je u roku odmah zablendirala gubicu. Moj drug Dino se mrgaški smijehuskao. Učiteljica Smilja je naperila kažin prst prema njemu i rekla je, a ti se pametnjakoviću ne keseri, otkud tebi pravo da govoriš da će biti novog rata, je li Klipsone? Dino je raširio ruke i rekao je, pa ubra sam da je to princip Lige prvaka. Igra svak protiv svakog i na kraju se zbroje punti. Ja sam rekao, naravska stvar, a ne možeš prekinuti natjecanje na pola. Vuča je podviknula, pa slušajte me dobro papani, to vam je malo degenerična logika. Prvo i prvo više nikad ne smije biti rata. A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa Četnicima ratuju protiv Srba i Ustaša. Gotova priča. Onda sam ja rekao, a zašto onda našolti mom didi ka Hrvatu jebu četničku mater? Vuča je zableušila se u mene sa težim ošama. Ekipa u razredu su isto gledali sa čudili. Ja sam rekao, i to samo zato što je bio u Partizanima. Onda je Rino Sajla pitao, ko su sad Partizani, jebati? Kane šteta je rekla, nikad ću ja. Nela svinjogojstva je rekla, piće neki turisti ka Njemci, Italijani. Učiteljica Smilje i dalje je stajala ukipana ispred ploče sa namušenom facom. Onda je balibanica Lidija nju pitala, stvarno učiteljice, a ko su bili Partizani? Vuča je gledala koljački prema meni i podvikla je, je li vidiš sad šta si napravio, debilu? Jesmo mi na ovom satu trebali govoriti o Domovinskom ratu ili o Partizanima? Ja sam rekao, moj dida kaže da su Partizani bili odlučujući faktor u Domovinskom ratu. Vuča se napečila, a po čemu to majke ti? Ja sam rekao, po tome što su nedostajali.